Scan and QR code winner 25 rand. Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Hey, welcome to my fans on TV. It's the Petro Premiership. Kaizer Chiefs 0, TS Galaxy 0. I'm joined by Mashoba. Ebabe. Yeah. Ngiyalo siya Christmas. Ngitshela ukuthi namhla ngizokuphathela stock sweet. Yes. Ukuthi na ukhona celebrate. Yes. Uyabona lona likhosi linayo igame likhosi. Ngidishota ngacoach. Ngishota ngacoach loyi-1. Hayi le combo. Not le combo. Uyabona le combo le khona. Ngiyo le dlisa likhosi. Uyabona ke kunginyalo airport. Stibo. Lana bekune Sundowns kuqala. Ngiyo lebesidlisa. Singakhoni kulandzelela imidlalo kahle uyakubona. Nyalo na iSundowns idropile. Mina ngilibhakaniya bengifisa leshanga selikhosi lingabuya lithi nalo lithi nami so. Uyayibona le ntfo le. Libe na coach loyi-1. Coach labaningi. Labo coach lababili labakhona. Or maybe 3, 4, 5 le combo leya mayahamba ibuyele emuva uyabona Bobby na Junior nanangabe bangiva abathole coach lo right likhosi livuka yabona nabo balandzeli nabo kuba disappointed ngaso sonke isikhathi elikhosi lingawini nathi simafan sonke singemafan balandzeli betball siyalahlekelwa kakhulu yes ngiyakubamba Thambalami i-man of the match ubani akude kude lapha kulabantu laba lapha kulabantu laba kude lapha mina ngifuna ukuphathela stock sweet thank you Thambalami asibonge Thambalami. Scan and QR code winner 25 rand.